Assalomu alaykum. Tuğanlar, özgün realdi bala tart ko'rsatamiz. Bir qator chiqib ketadi chempionat. Bugungi to'liq chaqis 2026-yil. Sırayla hazır. Qancha oldu aka shu? 93 ming oldu. Qancha oldu aka? 111 ming oldu. Qanchadan oldu kam? Qanchadan oldu kam? Ular da bilib aytgan edi. Qancha oldu aka? 132 ming oldu. Cho'ng bir ekan biroq. 132 ming dedi. Qancha oldu aka shu? Kam uqmay qoldi, urg'achgan. 91 ming oldu turna. Balasi urg'achgan. Şey ne ola qancha oldu aka? Bunu 42 dişti. 142 dedidir. To'shnasin bilmayman biroq, o'shanday deb aytgan dedi. Balasi erkak ekan. Qanchadan bo'ldi aka ne oldu? No 26 oldu. Narx 36, 29. Balasi urg'achgan, buniki erkak ekan tonlar. 36 oldu. Balasi erkak ekanda. Qanchadan bo'ldi aka? 450 ming oldu to'rtta. Baldari dadil ekanda biroq. Kaç oldu mu? 450 baldari ekoten erkak. Aka, assalomu alaykum. 150 oldu. Yaxshisiz. Balasi urg'achgan. 150 ming dedi. Bola. 170. Qancha oldu ekan aka? Bag'alda o'xshaydi. Qancha oldu aka shu? Turmushi 82 ming bo'ldi, to'g'anlar. Polni komplekt ekanda. Sunnat to'yga ketdi o'xshaydi. 48 ming bo'ldi, to'g'anlar. So'yish qolgan o'xshaydi. Eti yaxshi ekan. 145 ming bo'ldi bunda. Bunlar kaçtan oldu aka? 110'dan dedi. Qanchadan bo'ldi aka? 155 bo'ldi-ku? 155. Bular erkak ekan, 155 ming. Narxlar bu qadar 110'dan bo'ldi, to'g'anlar. Qanchadan bo'ldi aka bular? 120 deysizmi? Ha. Qancha? 120'dan bo'ldi, to'g'anlar. Bagaj paketi qancha oldu aka shu? 88 ming bo'ldi. O'sha aka qancha oldu aka? 218 ming bo'ldi. Shu aka. Ekoten erkak ekan. Qancha oldu lan? 95 ming qoldi bu. Assalomu alaykum. Qanday ukam? Va alaykum assalom. Yaxshi, ishlar bo'ldi. Ha, yaxshi. Ishlar o'rtasidan. Jan tovarlar keldi. Eldin xizmatindasın. Albenderden tür gelip kaldı. Albenderden maşallah. Kolda hazır kılıp üzgün malda. Boş buqa, uylarınızlarga, ataylarınızlar gelgenden keyin bizi alben türlerini alып kelip koyganmiz. Yaxshi. Şular var bizim kuşturak Nelar, ha? Ермек паразитерлер болот, ошолорду боорукуктарга, чеги, мурундагы эстөрөс куштарга өтө жакшы эффект берип атат. Yaxshi. Калган грамда канча коюлуга десе ошонун бар ака бизде. Yaxshi. Мыналар ham өтө жақсы дем болуп атты да. Албен бергени кой мал көбүрөөктөр. Мына албен бергени. Албен бергени бул 20 мг калган дозага коюп алат, өзүнүн бачок болот, астына алат. Шартлы көбүрөөк койлор болсо, баягы кечкен эме сора бербейт деген, а? Басат өзү автоматик стор. Мына өкүл берет. Машина сайганы болот. Машина сайганы. 5 мг азыркы учурда күздө өтө жакшы алып койсоң да жакшы иштетесиздер. Жакшы. Дагы нелериң бар? Мындай жакшы нерселериңден. Элге мындай келип алгыла, ушу учурда ошо албендер анан туздарыбыз бар. Туздар, а? Аскор. Нелер, а? Ошолорду көрсөтүп койсоңуз болот. Туздар бар. 5 килограмм чыгат. 5 килограмм. Российский бул, 450 сомдон. Оптом алса, көбүрөөк алсаңыздар, оптом чана деле карап беребиз. Ошондо мына Өзбекстан менин кызы бул деле 5 килограмм. 200дөн оптом алсаңыздар, көбүрөөк алсаңыздар, бул деле оптом сыйгасына карап беребиз. Мына жемдерди алып келип койгонбуз. Жемдердин түрү бар. Түрлөр бар. Аталыктык, а? Аталыктык. Өзүнүн өндүрүш. Өзүнүн өндүрүш. Саам малдарга карашан, койлорго, козуларга, тоок, өндүктөргө баарына бар экен. Жакшы. Тайларга, комплекстерди, хазбан, российскийлерди турат ушундайдан алсаңыздар, тапсаңыздар болот. Бул тайды өстүрүштү, улакка багылып аткан аттарга берсе өтө жакшы эффект. Бар жона, өтө жакшы. Аттардын өзүндө свермек стилди. Ушулар албендер. Мынабы? Көрсөтүш жакшы болот. Билле жылкыларга көбүнчө. Ана мынаны аябай мактап атышат, а? Баягы үйүрдөн кармап келген малды арык келип, жүндөр өсүп, жүдөп калган малга дагы шарт жемге аралаштырып бере берсе өтө эффект жакшы дейт, а? Өтө жакшы. Бул өзү жаш өспүрүм мынасы. Мынасы? Royal Oscar деп, мына Epson дерби бул. Дерби. Чалып аткан чоң аттар. Чоң аттарга. Жакшы. Молодец кам. Ушул жерде Кудай кааласа кызматтар болсо биздин адресибиз Өзгөн шаары, Карашуру ресторан азыр бильярд клуб калып ошонун маңайына жайгашкан.
Nömerlerimiz kaltırıp ketebиз, керек dağlar olgan bolsa bizdeki байланыш нөмерге кайрылсаңыздар, жеткирүүбүз алып жиберебиз, жолдан барып келе берсин. Жакшы. Тондар, номер калып турабыз, номерге байланышып, каалаган нерсеңиздер керек болгон болсо, чалуу эле алё деген болсоңуздар, Кудайга баарын салып берет экен. Мына жерде Ивермек, Мерадок даарылардын түрү бар экен да. Дитрим, Телозин, короче, мал жандыкка керектин баары бар экен. Ана мынау неме боюнча айтып коюшум кам? Ушуга алып кетти да, ушуну азыр сурайын деп атам да. Витамин. Аскор өксүп деп багылып аткан букаларга, оз кошколорго эффект өтө жакшы болуп атат бул. Алып берсеңиздер жакшы. Жакшы. Тондар каттап лайктан баш кола. Kaçadan oldu arkadaşlar? 44'e. Kaçadan oldu bunlar? 8 binden oldu. Ne var French? Tamam orası. Kaçadan oldu arkadaşlar? Niye? Ne oldu kaç kaka? 15 mi oldu? 15. Ne kaç oldu kaka? 21. 12. Kaç oldu kaç? 160 oldu. Ağır eken de. Kaç adam oldu kaç mutlar? 105 binden oldu. 115 tane. Oncarım adı nasıl bu? Oncarım vardır. Kaç oldu şu? 16 mı? Kaç oldu o şey koy? Bildiğin dedi, vallahi altır dedi. Kaç adam oldu komşular? 17-18 mi altır? 22 mi altır ne? Naksa etken de. Kaçlar? 20. 20. Halka lakın azınca? 80 geçiriz. Ne kaç oldu kan? 116 bin dedi. Narkı yine ola kan da, mola serkeye kan. Kaç oldu kan şu? 74 ciğerim. Kaç oldu kan şu? Kaç oldu kaç? Benim kimse Kaç adam oldu hoşlar? 61, 63, 64, 72. 72, 61, 62 arlaşkanda. 8 bin baltır şu. Narkası? 100 bin. 100 baltır bu. Narkta siz demezsiniz?